So tuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi ndabasuje kandi bahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri tariki ya 31 Gicurasi cyangwa se ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse kandi none muri studio tujye kubana mu makuru n'ibiganiro by'ingenzi kandi byihutirwa kuva hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tujye kuri rero amakuru y'ingenzi ku bijyanye n'imirwano ikomeje kugenda ivugwa mu bice bigiye bitandukanye bya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri axe z'urugamba zigiye zitandukanye zakomeje kugenda zumvikanamo amakuru adasanzwe ku bijyanye n'imirwano. Turaza kurebera hamwe ibiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo ku rugamba, turarebera hamwe ibiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ku rugamba, ndetse kandi nanone turareba n'andi makuru akomeye cyane ibikomeje kugenda bijya mbere ku ruhande rw'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yose kabisa tugiye kuba twaje mu zini muzingo. Hari bimwe mu bice bikomeye cyane muri teritwari ya Kabare byari bisanzwe ari ibirindiro bikomeye cyane by'umutwe wa 23 byaje gufatwa n'uruhande rw'igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo, coalition ya Kinshasa muri rusange nk'uko birimo gutangazwa, ndetse aba bakaba bagaragaje ko batari buze gucika intege cyangwa se guhagarara kugeza bafashe ibice byinshi ngaha. Imijyi nka Bukavu na Goma ngo yabiri mu byago bikomeye cyane byo ko yakongera kwigarurwa n'ingabo za leta, bikaba mu by'ukuri nkuru mbi kubashyigikiye ndetse n'abarwanya butwe twaje nkora wa 23 axe Nyabiyondo Rubaya. Ibintu byarushijeho kongera gukara, imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana muri tuno duce nk'uko amakuru akomeza kugenda tugeraho abitangaza. Masisi imirwano ikomeye irimo iravugwa kugeza kuri uyu munsi hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za M23 mu duce tugiye dutandukanye. Ni mu gihe kandi kuri ubu ngubu bivugwa ko mu by'ukuri ibijyanye n'ihagarikwa ry'ingendo hagati ya Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo rikomeje gukurura impungenge ndetse no kwibaza byinshi kuri bamwe, dore ko kuri ubu ngubu ingendo cyangwa se urujya n'uruza hagati y'igihugu cya Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byamaze guhagarara. Icyitwa Ebola ikomeje guca ibintu ku buryo budasanzwe ku kigero kuri ubu ngubu bamwe mu bayobozi batangiye kuvuga ko hakenewe kwifashishwa zimwe mu nkingo z'icyorezo cya Ebola zigomba kuba zasuzumwa, ariko mu bwoko bwari bwabonewe urukingo cyangwa se hakasabwa ko habaho isuzumwa ryihuse n'igeragezwa rya zimwe mu nkingo mu by'ukuri zabashije kuboneka. Masisi imirwano iri kubura koko aho bitazaburura, abaturage barimo bakomeza rwose bahunga kubera ko imirwano yarushijeho gukara. Bino bitero by'imirwano bikomeye cyane bikomeje gutuma benshi mu baturage bava mu ngo zabo, abandi bagahunga mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo mu by'ukuri barokore amagara ndetse n'ubuzima bwabo, kubera ko ubu tuvugana amakuru avuga ko imirwano yarushijeho gufata indi ntera. Abasirikare badasanzwe barimo Hibu Special Force biravuga ko bashyashya bamaze kugera ku ruhande rw'u Burundi. Mu by'ukuri abangaba bakaba bagomba kuba bazamuka muri Kivu y'Amajyaruguru muri bice bya Uvira ndetse na Fizi no mu Mirembwe, baza gukurikirana na situation yose ku bijyanye n'urugamba ndetse mu by'ukuri n'imirwano ikomeye cyane ikomeje kuhabera, aho bagomba gufasha bamwe mu basirikare bari basanzwe bari hano mu mirwano, hanyuma bamara kubafasha nyine bagasunika AFC 23. Ni mu gihe mu makuru aherutse kuba yajya ahagaragara y'igisirikare cya Leta Repubulika Demokarasi ya Kongo nari babwiye giherutse gutanga amatangazo akomeye cyane gisaba abarimo inyeshyamba, basaba abarimo twirwaneho M23 Red Tabara gusubira inyuma ndetse no kumanika amaboko ibikoresho byabo nyine basanzwe bifashishwa mu mirwano. Kuri ubu ngubu rero amakuru agaragaza ko u Burundi bwongeye gushyuha cyane mu bibazo by'umutwe wa 23, ndetse bikavugwa ko mu by'ukuri atari ibyo byonyine gusa, ahubwo gahunda ihari cyangwa se ikiriho mu bigaragara mu by'ukuri hari gahunda y'uko izi mpande zombi zishobora kuba zakwinjira mu mirwano ikomeye cyane. Mu gihe Burundi bushinja ingabo z'u Rwanda kugira uruhare mu bibazo by'intambara ikomeje kugaragara ndetse no kurangwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko u Rwanda rukaba rwarakomeje guhakana amakuru uvuga ko ahubwo bino bihugu bishaka kurushozaho intambara ndetse bishyigikiye imitwe irimo FDLR bigakora n'uwitwa Jean Luc Habyarimana. Ibi ngibi mu by'ukuri u Rwanda rukavuga ko rudateze kubyihanganira
n'umunsi wa rimwe cyangwa se habe na rimwe. Nibijyanye rero n'urugamba dukomeza kugenda dukomozaho umunsi kundi cyangwa se tugarukaho, bamwe mu bashyigikiye igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rw'Kinshasa baravuga ko batumva uburyo ki leta ya Kinshasa yaba irimo ivugwaho rwose ibikorwa ngo byo kugaba ibitero muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye biyoborwa n'uruhande rwa leta, ndetse bakavuga bati ibyo bitero byakabaye mu by'ukuri bigabwa aho izo ngabo zinjira, dore ko bavuga bati abari gufasha M23 baraturuka mu bihugu by'amahanga. Kubera iki uruhande rwa Kinshasa rutarimo mu by'ukuri rutegeraho izo ngabo zinjira ngo bariho bazirasira bakaza kubaza ku ruhande rw'abaturage, ko ari ugushyira ubuzima bw'abaturage ndetse mu kaga gakomeye cyane. Hanyuma rero ibyo byose cyangwa se ayo makuru wumva yose ngiye kuba nayava imuzi n'imuzingo minota itari myinshi itari na mike, ariko nihanganisha abantu mu by'ukuri bakurikirana ikiganiro cyacu cya mu gitondo. Habeho kwibeshya ku bijyanye n'itariki, tubabwira ko ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, ariko mu by'ukuri kwibeshya bibaho murabizi. Ariko ku makuru yo nabatangarije ni ukuri kwambaye ubusa, iyo mvuze ngo ni ukuri kwambaye ubusa mu by'ukuri ni ukuri 100%, kuko ni proof zigaragara ndetse n'ibintu bigaragara, usibye mu by'ukuri bamwe batishimira ibyiza cyangwa se amakuru ya nyayo. Hari abantu mu by'ukuri bashaka kuvuga ati hengama vuga gutya na gutya, ariko tuvuga proof zibiri kubera ku rugamba. Niba nkubwiye ni AFC M23 irimo irazamura ingabo n'abasirikare, kakubwira ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kirabatega imitego ikomeye cyane, ndetse kandi nanone hari bamwe barimo barasirwa ku rugamba, ari ibintu bifatika urinde kuza kubihakana. Abangaba ni bamwe ahubwo mu by'ukuri hari igihe wibwira ko ushobora kuba ukunze umuntu, aho ugasanga urimo uramushyira mu byago bikomeye cyane, ugasanga ahubwo niwe mwanzi ukomeye cyane kuri we. Ibyo ngibyo mu by'ukuri nabyo bikunze kugenda bibaho, ariko ibyo ngibyo babyita ubutamenya, ndetse mu by'ukuri nicyo nakwita ko ari ubujiji. Reka twikomereze rero n'amakuru yacu mbabwira situation yose uko ihagaze muri bimwe mu bice hano byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugera avuga ko kuri iyi tariki ya 31 kuri iki cyumweru imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu bice bigiye bitandukanye. N'urugamba rukomeje gukaza umurego mu bice bya teritwari ya Masisi, aho amakuru ava muri ako gace avuga ko imirwano ihanganishije umutwe wa M23 n'imitwe wa Zarendo yongeye kubura mu gace ka Burura muri lokalite ya Ruoshi. Amakuru atangwa n'isoko y'amakuru avuga ko mu bice bya Ruoshi ngo umutekano wakomeje kuzamba nyuma y'imirwano yongeye kwaduka hagati y'impande zombi, mu gihe M23 mu by'ukuri yari ikomeje kwadvancinga yegera imbere. Abatangabanya bavuga ko kuva mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu imirwano yari ikomeye, humvikanyemo urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje mu bice bya Burura, aho abarwanyi ba Wazalendo bari bahanganye n'ingabo za leta y'umutwe wa 23, dore ko bamaze rwose kugaragaza ko bashimangira bashaka gushyira leta Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa societe civile muri ako gace yatangarije itangazamakuru ari Goma ko iyi mirwano yatangiye nyuma y'ibitero bivugwa ko byagabwe ndetse biri ku muhanda uhuza Ruoshi na Burora, aho yavuze ko urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana hagana saa 4 z'ijoro rishyira kuri kino cyumweru, ibintu byateye ubwoba n'igihunga gikomeye mu baturage. Iyi mirwano rero yagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage, aho ingendo zahise zihagarara ku mihanda ihuza Masisi Centre ndetse na Nyabiyondo ndetse no mu bice bya Bukombo na Kisima. Abaturage benshi bakomeje guhunga berekeza mu gace ka Nyabiyondo, aho bashaka umutekano, gusa aka gace nako karigarutse kuvugwamo imirwano. Kugeza ubu umubare wamaze gukomereka cyangwa se aba bahitanwe n'iyi mirwano nturamenyekana, ariko harimo gukorwa igishoboka cyose kugira ngo hamenyekane imibare nyirizina mu by'ukuri abakomeje gutakariza ubuzima muri ino mirwano. Mu makuru y'ingenzi kandi bitugwa cyane akomeje kugera tugeraho nanone ku bijyanye n'imirwano, update ku rugamba, Wazalendo barimo kwishimira intsinzi yuko bafasha agace bita Curuwe ho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Kabare, nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabahuje n'umutwe wa 23. Curuwe ni camp ikomeye cyane yarimo abarwanyi ba FC23 cyangwa se ni kamwe mu duce twari ducumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa 23 garire muri teritwari ya Kabare. Bivuga ko aka kamaze kuba tombe kuri Wazalendo nk'uko amakuru menshi yo muri aka gace abitangaza. Ibirongo bikaba byabaye kuri wa gatandatu tariki 30 Gicurasi. Abagize itsinda bakoze urugendo muri aka gace ndetse bikaba bivugwa ko ngo badafite intego yo kugarukira ahangaha gusa, ahubwo ngo hari na gahunda yo kwerekeza mu bindi bice
bakaba bakwigarurira n'indi myanya igiye itandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Wazalendo yongeye kwemeza umugambi wo gukomeza ibikorwa muri utu duce mu rwego rwo gukaza umutekano ndetse no kugabanya impungenge ku bijyanye n'ibikorwa ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Iki cyiciro nta tangazo ryemewe n'inzego zibishinzwe cyangwa izindi impande zirebwa n'ikibazo ryaba ryabonetse ngo ryemeze cyangwa se ngo rigire icyo rivuga kuri aya makuru, ariko Wazalendo bo bamaze kwigamba bavuga ko aka gace bamaze kugafata ndetse birukanyemo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Hanyuma mu kumara kwirukanamo izi nyeshyamba bavuga ko ntabwo bari buze guhagarara, bavuga ko bari buze gukomeza badvancinga begera imbere bigarura n'indi myanya igiye itandukanye. Abo nabo bita rero Wazalendo bakomeje mirwano hangaho mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bakomeje kumvikana ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line. Kuri ubu ngubu Wazalendo ni bamwe mu bantu kabisa bivuga cyangwa se bitangazwa ko binjiye mu mirwano mu guhangana na FC23 mu bice byose muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru. Bikavuga ko abangaba muri iyi mirwano kabisa bakomeje kugenda bagaragaramo, ariko bikavuga ko FARDC ahubwo yabigenda bigura intege, gusa bikavuga ko ishyigikira zino nyeshyamba mu by'ukuri ishyigikira zino nyeshyamba, ariko ntibivugweho rumwe. Bikavuga ko ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa nabwo bukeneye muri uru rugamba byihutirwa. Ubuyobozi bwa Katogota biravuga ko kuri ubu ngubu aka gace ka Gatogota hari amakuru y'ingenzi ari kwavugwa mu mudugudu bita Gatogota mu teritwari ya Uvira na Kivu y'Amajyepfo. Avuga ko ari aka gace kahindutse ikiraro cy'amatungo nk'uko bitangazwa n'abaturage baho, ngo ikibazo giteje uburakari n'agahinda mu baturage benshi, bibaza uko ibikorwa remezo by'uburezi byagenewe kwigisha abana mu by'ukuri byahindurwa ibukuyi cyangwa se ibiraro by'inka z'umutwe wa 23. Biravuga ko kugeza uyu munsi ibigo by'amashuri by'ahangaha Katogota byahagaritswe, amashuri yarahagaze, ariko mu by'ukuri ngo abana bari bahari kugira ngo bige bo barahari byanze bikunze. Ariko bakavuga bati ikibabaje cyane kurusha ikindi nuko ibigo by'amashuri ahangaha Katogota ndetse n'amafoto y'ukuri reka nyashyire muri groupe yacu WhatsApp, inzugi zaragiye zirariturwa zikurwamo. Inzugi zimaze kuriturwa zigakurwamo, mu by'ukuri bahagira ibiraro. Ibi rero ngo byakozwe n'abarwanyi ba AFC 23 mu by'ukuri bamaze gufata ibyo bice cyangwa se kwigarura iyo myanya, aho bavuga bati ntabwo twumva neza ukuntu AFC 23 bafite imitima imeze gutyo igafata mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi ngibi byakabaye bifasha abana mu by'ukuri kwiga, barangiza bakabihindura mu by'ukuri ibiraro by'inka. Urumva ko ari ikintu kibi cyane mu by'ukuri. Abaturage muri utu duce bakaba batangiye kuvuga bati iki kintu ntabwo gikwiye, ibi bintu ntabwo bikwiye rwose, ati bikwiye kwamaganirwa kure, ati kandi abana bakeneye kujya ku mashuri byanze bikunze. Rero bakavuga bati hagire igikorwa mu maguru mashya, kubera ko abaturage bakomeje kugenda bamagana ibyo bikorwa. Aho ngaho rero ni muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Katogota, aho ni muri Kivu y'Amajyepfo kabisa aho bita Katogota. Hanyuma mu yandi makuru ndibo ngenda nakira cyangwa se akomeje kugenda atugeraho, biragaragara yuko mu by'ukuri ibijyanye n'umutekano muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba ingorabahizi, ariko abari mu mujyi wa Goma ndabona bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bari mu bibazo bikomeye cyane. Ubwo twerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, si Goma gusa ariko ndabona ibi birimo biranavugwa naho bita Bukavu ndetse na Goma rwose, ngo ibi bice bamwe mu by'ukuri barimo baratabaza bavuga bati hagire igikorwa vuba mu maguru mashya, naho ni bitagenda bityo biraza kuba ibindi. Katwinjiye muri amakuru nayo turebe uko byifashe mu mijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Abaturage bakomeje kuba mu buzima bugoye kubera ibibazo by'umutekano ndetse n'izamuka rikabije ry'imisoro n'amahoro bitandukanye bishyirwa ku baturage, ndetse n'ibiciro ku bijyanye n'ibikomoka ku biribwa ndetse n'ibindi bitandukanye nkenerwa bya buri munsi bitaboroheye. Mu gihe abaturage benshi bari basanzwe bahanganye n'ingaruka z'intambara n'ubukene,
hakomeje kuvugwa amafaranga asabwa buri munsi buri muntu wese utuye muri ibyo bice hatitaye ku myaka cyangwa se ubushobozi bwe. Amakuru aturuka muri ibyo bice avuga ko buri muntu asabwa gutanga amafaranga agera kuri 500 y'amafaranga y'amakongomani buri cyumweru. Ibi bikomeje guteza impungenge abaturage bavuga ko ubuzima burushaho kuba bubi uko iminsi ishira, cyane cyane ku miryango itishoboye yamaze guhungabanywa n'intambara ndetse n'ihungabana ry'ubukungu. Bamwe mu baturage bo muri Bukavu, bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko kubona ibyo kurya, amafaranga y'ishuri, ubuvuzi n'ibindi bikenerwa bya buri munsi byamaze kuba ikibazo gikomeye, aho bongera ko kongererwa indi mitwaro y'amafaranga basabwa gutanga bikomeza kubashyira mu kaga ndetse no kubabuza amahoro y'umutwe. Abaturage bakomeje gusaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bongere kubaho mu mutekano ndetse no mu cyubahiro nk'abaturage bafite uburenganzira busesuye. Bavuga ko icyo bakeneye atari ukongererwa imisoro cyangwa se ibihano, ahubwo ari amahoro, umutekano usesuye n'ubutabera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragaza impungenge ku mibereho y'aba baturage bo muri ibyo bice, isaba impande zose bireba gushyira imbere inyungu z'abaturage ndetse no kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu, mu gihe ikibazo cy'umutekano gikomeje gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bakomeje kwizera ko ubuyobozi bw'igihugu n'umuryango mpuzamahanga bazagira uruhare mu gushaka ibisubizo birambye byagarura ituze n'icyizere cy'ejo hazaza mu gihugu, kuko birakenewe. Abaturage rero bakavuga bati byanze bikunze hagire igikorwa, kuko nihatagira igikorwa ati ubuzima rwose bumeze nabi mu mijyi nka Goma ndetse n'ahangaha za Bukavu. Rero kubera ibibazo by'imisoro ikomeje kugenda ishyirwaho n'abo mu mutwe wa 23 bagasaba ko iyi misoro mu by'ukuri bishoboka yahagarikwa, imisoro yahagarikwa rwose. Bati ntabwo byari bikwiye. Aho ngaho ni abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye mu mijyi nka Goma ndetse na Bukavu bakomeje kugaragaza impungenge ku mafaranga basabwa, bakomeje kugaragaza impungenge ku hazaza ubuzima bwabo, mu gihe bavuga ko bigoranye cyane kugeza uyu munsi kubaho muri bino bice bigenzurwa na AFC mu 23. Bakavuga bati byakabaye byiza hagize igikorwa nk'ingamba zo guhangarika ibyo bikorwa, kubera ko baravuga bati ibi ngibi birasanga n'ubundi ingaruka z'intambara abaturage bari bafite. Ati noneho bigaca umugani. Ihagarikwa ry'ingendo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda bikomeje guteza impungenge muri Kivu y'Amajyaruguru. Hashize iminsi cyangwa se iminsi igera ku cyumweru kirenga nta ndege n'imwe ikora ingendo hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, uretse indege z'ubwikorezi bwambukiranya imipaka burimo yewe na za bisi ndetse n'amato atwara abagenzi, nayo yarahagaritswe n'ubuyobozi bwa Uganda mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola kibasiye ibihugu byombi. Ni icyemezo rero cyateje impungenge zikomeye mu baturage mu mijyi ya Beni, Butembo ndetse na Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho benshi mu bakora ubucuruzi, abarwayi ndetse n'abagenzi basanzwe bishingikiriza cyane kuri Uganda mu ngendo mpuzamahanga no kubona serivisi z'ubuvuzi bwihariye, bagaragaza ko bagowe cyane n'iki cyemezo cyafashwe n'igihugu cya Uganda. Muri aka gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abacuruzi benshi bakoresha ikibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda nk'inzira nyamukuru ibafasha kugera ku masoko yo muri Aziya, i Burayi ndetse no mu bindi bice no mu bindi bihugu byo ku isi. Ihagarikwa ry'izo ngendo rikaba rishobora guhungabanya ubucuruzi n'imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Abakora ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ko iki cyemezo kizagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'akarere, cyane cyane ku batumiza ibicuruzwa biva hanze, aho basobanura ko ubucuruzi bwinshi bwambukiranya imipaka bushingiye ku ngendo zinyura muri Uganda, haba ku mupaka wa Kasindi cyangwa Mahagi. Ikindi gihangayikishije abaturage ni ikibazo cy'ubuvuzi, kubera ibura ry'ibitaro bifite ubushobozi bwo kuvura indwara zikomeye cyangwa gukora ubuvuzi bwihariye mu bice bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abarwayi benshi ngo bajyaga bajyanwa muri Uganda gushaka ubuvuzi bwisumbuyeho. Ihagarikwa ry'ingendo rikaba rishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga.
perezida w'ishyirahamwe ry'abakora ubucuruzi muri Congo mu gace ka Butembo Rubero, Polycarpe Ndivito, yavuze ko hakenewe ingamba zihutirwa zo guhangana na Ebola ariko hadahagaritswe burundu ibikorwa by'ubuhahiranire n'ingendo. Yagize ati habeho urujya n'uruza rwinshi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda mu gushaka ibicuruzwa bitandukanye bikenerwa n'abaturage. Buri gitondo abantu benshi bajya muri Uganda. Kuba barahagaritse ingendo z'indege ni ikibazo gikomeye kuko ari muri Uganda dufatira indege zijya muri Aziya cyangwa mu Burayi mu rwego rwo gutumiza ibicuruzwa. Hakenewe ingamba zafasha kubanza kurwanya icyorezo aho guhagarika byose. Abakora ubucuruzi n'abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru basaba ko hashyirwaho uburyo bwo gukaza igenzura ry'ubuzima ku mipaka no mu bibuga by'indege aho guhagarika ingendo zose kugira ngo ubukungu n'imibereho y'abaturage bidakomeza guhungabana. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Uganda buracyemerera gusa ubwikorezi bw'ibicuruzwa birimo ibiribwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, mu gihe ubwikorezi bw'abagenzi cyangwa se bw'abantu bwo bukomeje guhagarikwa mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola ko cyakomeza rwose gukwirakwira hano muri kino gihugu cya Uganda, kuko bivugwa ko hari hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu barwayi bari banduye iki cyorezo. Andi makuru ingenzi ku bijyanye mu by'ukuri n'iyi ndwara ya Ebola, nanone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ko barimo barasaba ko ingamba zafashwe rwose no mu bindi bice zo gufunga imipaka ndetse no gukumira ingendo yaba n'imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu byaba biretse gukorwa. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bita Dr Tedros Adhanom yageze kuwa gatanu i Bunia nk'uko byari biteganyijwe, umurwa mukuru w'intara ya Ituri uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo cyatangiye gukwirakwira kuva hagati muri Gicurasi. Mu ruzinduko rwe Dr Tedros yagiranye ibiganiro na guverineri wa gisirikare wa Ituri Lieutenant General John Ruboya Nkashama ndetse n'abaminisitiri ba Kongo bashinzwe ubuzima nka Roger Kamba n'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya. Yanahuye kandi n'abagize amatsinda yita ku kurwanya Ebola, abafatanyabikorwa mu gikorwa cy'ubutabazi Croix Rouge ya Kongo, ikigo nyafurika gishinzwe gukumira ndetse no kurwanya indwara African CDC, UNICEF ndetse n'ishami rya Loni ryita ku biribwa PAM cyangwa se WFP. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Dr Tedros yavuze ko uruzinduko rwe rugamije kugaragariza abaturage ba Ituri, abo muri Kivu ndetse n'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose ko batari bonyine muri iki gihe igihugu gihanganye n'icyorezo cya Ebola. Yagize ati naje hano kugira ngo abaturage ba Ituri, abakivu ndetse n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose bamenye ko batatereranwe. Umuyobozi wa OMS yashimangiye ko hakenewe ubufatanye bukomeye hagati y'inzego z'ubuzima n'imiryango y'ubutabazi, byose bikayoborwa na leta ya Kongo. Yongeye ko uruhare rw'abaturage ari ingenzi cyane kugira ngo iki cyorezo gikumirwe burundu. Agira ati ntabwo turi hano kugira ngo tubwire abaturage ibyo bagomba gukora gusa, ahubwo turi hano no kubatega amatwi. Dr Tedros yanibukije ko abantu banduye virusi bashobora ya Ebola gukira igihe bahawe ubuvuzi bukwiye kandi bwihuse. Yatangaje ko hari igeragezo ry'ubushakashatsi bari gukora hagamijwe kubona inkingo n'imiti byihariye kuri ubu bwoko bwa Ebola, nubwo kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti birahabwa uburenganzira bwo gukoreshwa ku mugaragaro. Yasabye ibihugu byafashe icyemezo cyo gufunga imipaka cyangwa guhagarika ingendo zijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuva kongera gusuzuma ayo mabwiriza. Avuga ko bishobora kubangamira ibikorwa byo guhangana n'icyorezo no gutuma ibihugu cyangwa abaturage batinya gutanga amakuru kuri iyi ndwara. Ati izi ngamba zo gufunga imipaka no guhagarika ingendo zituma ibikorwa byo kurwanya icyorezo birushaho kugorana kandi zigaca intege umuco wo gutanga amakuru ashobora gukiza ubuzima. Mbere yo kugera i Bunia, Dr Tedros yari yabanje kugirana ibiganiro i Kinshasa na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Judith Suminwa Turuka. Uyu muyobozi wa guverinoma yasezeranyije ko amafaranga n'ibikoresho biri gukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya Ebola bizanifashishwa mu gukomeza kubaka no guteza imbere urwego rw'ubuzima rwa Kongo mu gihe kirekire. Iki ni icyorezo cya Ebola cya 17 kibonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Dr Tedros yavuze ko amateka y'igihugu mu kurwanya Ebola amuha icyizere gikomeye kuko ibyorezo 16 byabanje byose byashobowe gukumirwa ndetse no guhagarikwa. Yasoje agaragaza icyizere ko n'iki cyorezo kizatsindwa binyuze mu bufatanye bw'inzego za leta, abafatanyabikorwa ndetse n'abaturage ubwabo. Agaragaza ko nta n'umwe udakwiye kumva ko ari inshingano ze mu gukurikirana ibijyanye n'iyi ndwara. Wabona ugaragaraho ibimenyetso by'iyi ndwara agatanga amakuru ndetse yewe mu by'ukuri agasaba abaturage kudaheranwa n'imyumvire yo kumva ko izi ari indwara mu by'ukuri zisanzwe cyangwa se zo mu giturage, ahubwo agatanga amakuru kugira ngo habeho gukurikirana buri umwe ari wese ugaragayeho izo ndwara. Ibi rero birimo kuba mu gihe imirwano ikomeje kumvikana mu duce tugiye dutandukanye ndetse ikomeje guhungabanya rwose bijyanye n'umutekano n'uburyo bwo gukurikirana ikwirakwira ry'iki cyorezo. Amakuru atangwa n'abaturage bo muri mu duce tugiye dutandukanye avuga ko imidugudu myinshi ikikije Nyabiyondo mu by'ukuri abaturage bakomeje guhunga kubera nanone imirwano iri kumvikana mu duce tugiye dutandukanye. Bivuga ko Katoyi muri shoferi ya Bahunde mu by'ukuri hari kugaragara ibibazo by'ubutabazi, abaturage bagiye bahunga mu by'ukuri bagoye ku buryo budasanzwe n'ubuzima ndetse n'imibereho ya buri munsi. Ikibazo cy'ubutabazi gikomeje gufata indi ntera aho abaturage babayeho mu buzima bugoye kurushaho cyangwa se mu buzima bubi cyane. Amakuru kandi avuga ko umuhanda uhuza Ngungu ndetse na Ufumando umaze iminsi irenga 10 warafunzwe, ibintu byakomenye mu nkokora urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa. Muri aka gace ibigo nderabuzima biravuga ko byugarijwe n'ibura ry'imiti, mu gihe ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze bikomeje kuzamuka mu masoko, bigatuma ubuzima bw'abaturage burushaho kuba bubi. Mu minsi ishize imirwano yakomeje kuvugwa cyane cyane muri Bahunde. Uturere twibasiwe harimo nka Kasenyi, Kinigi, Runigi, Kanyaru, Nyakigano, Nyamyamba ndetse na Kasake hafi na za Rubaya. Abakuru b'imidugudu n'abaturage bavuga ko abarwanyi ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero nyuma y'uko igitero cya mbere bari bagabye kuwa kabiri nimugoroba cyari cyasubijwe inyuma, ndetse no kuwa kane bongera kugaba ibitero kugeza kuri nguru bavuga ko muri Hoso, Banyungu, Fumando ndetse n'ahandi. Imirwano hazaba ubo ikomeje guca ibintu hagati ya AFC M23 ndetse n'uruhande mu by'ukuri n'uruhande rwa Wazalendo cyangwa se rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ruvuga coalition Kinshasa muri rusange. Bikavuga ko kabisa rero ibintu bitoroshye habe na gatoya. Ayo ni amwe mu makuru rero y'ingenzi, ni bimwe mu byo twari twabateguriye kubagezaho kugeza kuri ubu, cyangwa se nimwe makuru y'ingenzi agezweho akomeje kugenda acaracara cyangwa se akwirakwira hirya no hino tuba twabateguriye tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Babwira nti rero mu by'ukuri mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza, aho tuza gusubira mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho, tureba n'andi makuru y'ingenzi akomeje kugenda atangazwa kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi saha. Ubundi rero ngiye reka mbashimire, mbabwire nti mwakoze cyane kudukurikirana, mbabwire nti mwakoze cyane kubana natwe. Ni iby'ingenzi kandi by'agaciro komeza kwibanira namwe. Dusubire mu masaha ari imbere tureba n'ibindi biraba bigezweho. Ciao ciao, Straviste.